Lila, jadi tuh kaprek ibin tuh lah, kalau kita permanent resident kalian tuh makan apa ke, entar lah neng. Tan nona make hearing gitu aja panan lah tuh mapor kaci pintu deh lah pen, gitu deh aja pasti idikan limpen keklem. Pasti piniran dia bangun ini tuh, ide apa yang tuh kita me, dan itu makin tuh kita me piniran, nak kok keselan. Objection sih picolang, artinya objection kipike ahok pet rules setting belum 1951, rules long section 128 long, lapen ke 129 long. Alat non election electoral roll prepare ji pulo tangte karbe ala DC office long benda isi notification pido ada ke section 128 ateng pen usi baseball mati di 1951 rules long section 129 pen si electoral roll ke base lopu ta permanent resident candidate ajoni se hala ke objection do ko ta laso objection do ko pusne me alang li to mafan bang non ata in candidate nona ba ke hearing mata कि दोजी फान रेडी कर दिया नॉन ला दोबम इलेक्शन कमीशन ना तुम कचोमा था लसोपु था के प्राप्जिन पेन हियरिंग दो लो पुलुदंते हाला परमानेंट रेसिडेंट के लिए तुम अपन टेम्पोररी रेसिडेंट ना तुम के लद्दाख लितुम के इलेक्टोरल रोल एनरोल पंपे परमानेंट रेसिडेंट लद्दाख परमानेंट रेसिडेंट होते मे बी ला तुम अपन के चोगी तब नॉन बा के पीजीआर ता हो दी ग्रेजिंग फील अलोंग सोन था हाला हुई लोग के दो तुम गवर्नमेंट लैंड लोग occupation na tu kacira ya tum hala itu mas ke electoral roll long enroll ponum I laso joni si laso complain ateng pen pulutang te 16,000 plus apa ke hala dak dokok lo ladak dat kalila ili tum kaprek even do ladak long ta permanent resident kali tum apana ba ke inthan lab nahi ta nona mat ke hearing ke doji apana ta latum apor kacipi intung te lapen ke do de leji apasi bidikang limpen ke claim kasi pini ani abang ini tum media thing no usita me nang itu mateng no puste me pini bang nang ko pate ke lan bielo tumna ke moni dei hanta lasi jasmen pet ke sorkari bor ngumra tumna komare tangka sikan ini bichome na puson lo to konde tila puson na claim da tidi la puson na bitu mar no athe dage qualifying date and qualifying period a hormu dom silang nang kusame 1951 na teng meni tum nang nang ko da nikan kri ini da ke do bari matu si electoral habno kai mati tanona la boli da karbe no ge na li pini pena be bangta dage nang li electoral no amen habno patbo ke hala elo akan hino nai bangte lapen non la baso council election ke doi ke lake arom re chat di jok chirwek lapen ilitum alas Guwahati high court man ki biet tengken arom non at council claim bidet for ilitum contempt of court itum kilo alas so contempt of court itum council on hata Guwahati high court on sedan bombo tu sonse kasi tim karbiang long tum bangta non abangke karbiang long arat apan apong jong bidet pen ke alam itum non banget kerak tekna ko lapen rat long puthor hempre galam pen jong thuya thide na ko karbi khei kaching hon ko men pen rat ping lo dam bidet na सरकारी बरगामुरा तुम जंग से आलांग लि तुम जंग से डाक एनओसी पिदुन दे पुरो तेला डाक के बिएलो तुम डाक क्लेम दे थांगता लासी जासिमेट पेट के सरकारी बरगामुरा तुम दा कोमाने तांका सिकाहिनी पिचोमे ना पुसन लो तकोन दे तिला पुसन ना क्लेम दे तिला पुसन ना निदुम अर्जुन नंग आथे डाके क्वालिफाइंग डेट पेन क्वालिफाइंग पीरियड आहर मु जंग से लांग नांग कुस्तामे 1951 तें बने तुम लांग नांग पुरो तेला निंकान क्रिहिनी दा के दोबारी मतुम सि इलेक्टोरल थाबन लक जय मति तानन ला पकलि दे कारबियंग लं लगे नाली पिनि पेना बले बांगता डाके नांगलि इलेक्टोरल लं आमेन थाबन थतपो ते हाला एलो आका हिनो नाय बांके लापेन नन लाबांसो काउंसिल इलेक्शन के दोई के लाके आरन रे चाट दी जकचिवेक लापेन इलितुम हालास गुवाहाटी हाई कोर्ट मान किपिए टेंगबेन आरन रि नन आर काउंसिल क्लेम क्लिडेट पर इलितुम कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट आइतुम पिलो हालासो कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट आइतुम काउंसिल हाटा गुवाहाटी हाई कोर्ट न पुसे दान बम ल पुसनसे लासै टीम कार्बिंग लं तुम बांगता नना बांके कार्बिंग लं आरात अफान अफोंग चंगथुइदेत पेन फिटके आलां तुम दा नन बांगे थेराक थेकना कोलापेन रात लं पुथत हेमप्रे गलाम पेन चंगथुइया थिदे नांपो कार्बि खेइ काचिं हन पमेन पेन रात थिंग ल दाम दिदे नांपो han geber thip abidi chot posini liki budam kang tung ajat alam le than posi tame la sini liki chuning ri kang tung bang elalo jong si hokpet inglong so phan kerai bek lodan the paragraph 2 sapra 7 ateng pen akimia rule silam that jie bansi nilihin pen ako chuning ri lo la pen la so puthak prabjin ben state government karbiang long autonomous council lapen ke song go rapiat angbong ta so ka chingwai prabjin pen donai kali plodang te kimang jilang hut ke non ko an maka che song putha ka bangke itum ko dalong arona teng ben sai bomlang pusin litum dokli basol lasi kimang jilang hut jong sila so puthak alang litum respond ene plote 500 se ke che song ni phanta ni litum che sik bom
Ki pangsi alang tu mat hati danang po rai krim ke danang po alang litum suntuk si komane anun kaprek ke klem kita dak khei long rika ching hon thega tum ke klem thekje tum alang tum paklem na the alang litum thek thida loke lasona taksi assembly long kang midun bang PMLA karbiang long a representative ilitum kache toidun alang litum ta assembly long litum ningje dun the lam the isi alang litum pressure pidun dek the pulotang the alang litum therak chat nangi karbiang long ara pen hada komane long lapu papang nidunang po phane ke toidule hada karbiang long ara paraman asyang tong ilitum dak rata kar ya seang tong hada Asam long an bahat dak dispur long an item nang pon pi thekji mani pojoi salang mucha toy jata piniar ni thekhe da do alang litum da thekhe lo pase alang litum resign noi puben dode noi alang litum ing ni da do lasona thaksi puthot ako MP ke hai do thulang litum long man ke the MP ke hai pudung karbiang bo karbiang long mani toy dun karbiang long ben ka dia karbiang long di mahasau ben ka toy dun ilitum IMP man ka GP ilitum Herak rap meme inut IMP set si karbiang long ban hempre kewan helo piglam lo Rajdhani Express nang pasang nang ji puse hedak alang litum Lok Sabha long kaningi isi herak rap meme alam karbi khei pinar ni han ningkan toxic cap nang ache song tang long ningkan toxic cap along pini avi aphik buk pro pini kangcir kalang itpen kachong dat tutulo pen rat bet kache to kaching no aphong tin alang li MP ang hoi pang nilun pinar ni ke train pasang nai pula helo malang litum kaningi nu thek lasi alang li dat hek thelo laki thek daklam lo rat ta chini lo alang li ke thek thelo man melo alang li lasi alang li ta MP aing hoi dong ing ni dat chat dipen komane an kapre ke klem thek phan papang ni nang komane anun kapre ke klem ji phan padunang alang li apor pan hor pen karbi khe phan aman cho jor nang ni lason si kat dok wedak rat cari cepate bang pudak karbiang long representative council long puno assembly long puno parliament long puno do ana bang putum do an phan same nang li tum ta chetherak chetha Cetherak cetha ingring cetha nang litum rat ning nang cethe teng pen rat phan ka lamcak kipie teng pen nang litum papling thek thedalo lapen labang so separate electoral roll kapatun thek thek ko ane ka che song rat der akar I rat ke mang alang num patun thek thedet lapen claim thek thedet ke alang litum pinrem lo lapen labang ke therak rame me chadi alang litum lasi alang litum rai kinimri aing hoi basi alang litum council aparman rat aphan claim pipo rat aphan ar japi po hemprek nang wan pipo pencheng lo ke khei ka ching hon puke aing ho pen basi pini pen nang chon chedet na po alang litum hin pen Kardom pajariklo choroi piklo lapasan apor kimi nai wan pithai kot laben jatsame pen nili tume hin pen kipu kang tung bangke non ahok pet bangke labang so a election bangke postpone to that khangjang nei pabe to that khangjang nei bang jok arat charia song numna che party to that khangjang nei jongsi aron re lake council ahin pen piniar nian ta council ang voter list ka prepare ke lake aron re chokche puchini lor pulotang te jong se ahok pet tim karbiang long ta jong se ahok pet badu rachari song jong si ka khamkheji pulotang le aron re pot aron pinchong paminang athe labang sok aron ke lake Guwahati High Court penda pinchong noi puke lamtoy ke nang piat lo stame pini ningkan sinang plengtang rok ningkan si soselo nang plengtang rok piniar nian ta council kacharia tum pinian thangnat tala puson ke claim ke nama bedat lo ke claim lo alang litum aron selam ben Guwahati dispur longan ke alang litum pali lo tema dispur pali lo pustame labang so a file labang so conduct of election bill 2019 la so file piniar nian ta bangjok ra pursue claim tunde bangjok ra pachunang non dak karbeng long autonomous council cari bom tim karbeng long tumge bangjok la bangani hang he lasi alang litum ke khei kaching hon komen pen alang litum kai ke ra thinu ningje bom kai ke lat alang tum pinam stame article 163 do nilitum un usikipu article 163 do puke badula chinilo sitame article 163 do polotang de alang litum politically rat tumge karbiang long rat ke karbiang long pan mesen awar sai pa man pinang karbiang long ban raikom nang pasi alang litum han ka toy lo kente assembly long bang phi litum MLA toy lo kente lason council long non dak tim karbiang long kachari bom tuliram long hang ke haita alang li chief minister bin Himonto Biswa Sarma pen alang chemisen pude pulutang te labangso aron pachok nei pu piniar ni ta pipolo ningja hedet kente lasi alang litum aphan ke dak state government a king sang sudum alang ma king ke kok pamilo alang litum ke charteng un elo lasi alang litum ang pulo nitum ke un elo lake chok chilo pachunik thelo article 163 do puapot jongsi alang litum jongsi politically pressure pithek the lapen pachun thek thelo pulutang te lapen a hudisi bangke hemprek wanji po pharman na rat phan kapalu kapalam lapusona claim lo lasi alang litum jongsi thek the un elo pulutang ne unda un elo nona theklong dak lo alang tuman ingkan narkep alang litum la bangso council ini long tang cari long elo alang litum ta piniar nian ta council ba karbiang long harapan kemi sena tomon si one pit hekte pulotang de alang litum tim karbiang long kacari bom atum ta alang resident ato those who have settled permanent settled in Karbiang hala tuma bangke voter list donang ko ta longli ave pin atum ke ahok ke voter list lada ka bangke do me hem bhara ke do mane hem ke do mane sakurina ke claim hala hi tuma bangke
dak voter list long ahok peda bangke enta en ponong be permanent resident bag nangji stami nono bang laso un kalide pini langam sinang laso conspiracy pim bang dokok lo nono bang laso pot ke inthan et nangji apolo tan nono anda inthan de lo lili tum lang kher long son son ta 8,000 bag tu illegal lo lage de latum ke longle pelang ta be ta latum anda pinier ni bangke ahok pede permanent resident kalilo permanent resident kalilo pulutang de lake rules long ta already dokter non dobam 1951 rules long mata do lake section 128 lapen 129 lang pamilu pulote alang litum ta kadu wichini tahi ta rules sama si study de pulote kachini kang tumte 12 বছর প্লেইং lo pulutang te 12 বছর hole ya thakibo bai itu ki jukti di itu rules banaise itu totally kusala popola so rules abang kel ende de nangji lapen ke 19 non akimi ke hanga mama rules abang si prabjin pen patang serak si election ma electoral rule abang prepare nang nali to mathing no ke mang nang ko ka theke la no ke damtang Karbianglong autonomous council election of Harman electoral rule ke silam hala so puthak nilitum ningkang samse kijong kang tungdu labangelalo je 1951 na rules pen si non ta electoral rule prepare hala so ga prepare along pen busita me lata ituma bhan mate inglong so tumhan ke berthi pa policy si bang rong sini jong me athe ko bipor loma electoral rule ka prepare 1951 a rules along section 128 lapen 129 a base pensi dak state election commission atom electoral rule prepare nengji ta nono bangke laso electoral rule bangke 12 bosor lo pulodante electoral rule along pudamen dopopo la bangke ni pudame bangke aron kali lapen ke lake aron ke chok cheke nai kusini li puang kangtung lalo lapen ke isi bangke alang litum da lang pamini permanent resident lapen temporary resident polam tu permanent resident pulotang de ladak methang along le pelang dowek ahem chukimwek a family pen dowek atoma phansi ladake permanent resident pusi pulo mate a methang along le pelang dowek nei stamen no na bangke along le pelang ave pin atoma phanata electoral roll along amen ke tha pona bangke lake ni tumi hin pen ke ning duglo lapen ke laso aputhak laso puthak non anta ki claim kledet lapen kang sirse da bangke ning dug pingan lo kasi nili tum aku prabjin pen ladak non 1951 rules lake schedule to the Indian constitution along paragraph 2 supra 6 ating ben sikasilam lasi halaso arul sabangke nitum chokche pusi PIL along tapilo rotan terangan 18 others pusi alada PIL number 9/2017 along ta kisumpon dolo order ta already ki pitang lo halaso teng ben puludang te paragraph 2 supra 7 akimi arul silam leti ka bangke election masi do ne de nahi apolo ta electoral rule mata prepare to them isini induk meme alam the high court aphan aman ki pipe aputhak lasi laso puthak si mitum pini Karbianglong autonomous council ke do authority to man pinrem lo lapenke laso puthak state government atau mantan ili to mihin pen pinrem lo athe ladaka bangke